silsin moraro hulagan. Belau sebil guk metunin mera channel 38. Ya ilal afternoon yang ari amal to bet sel okya karuma. Itira nga sokal di tigim lo to biya gere history gidra. Ada ko tulo mera lam omri member sera early or late 1990s. Ya mai ko alibang melaring ya program ringin. Lolo nga siora sel term and yak insult community sel time atul mertil suud. Ya klela altabel amle nga bakta. El non mo kuk moria PFSCA. El melaring sel dulu wase Palau School, Palau Family School Community Association. Ibu melaring gel arma. El direct lulungra ar disabled. Ya ikan berkol time lang ari tiar program ya kata mentengel luas ya lagi del Viliani ngakable part regel luas Jason lang aramol kaya ladan may mangkaul ko ulit tiar program misal tara manlo ilan mo kung si sila mo kutengel luas namongra ar tiar. It takes a brain to lead somebody. Bakbal kang graduate ringin mo sa bedel. Di mo kung tas sa attract siya mo kya kana di. Imla rulitial ito ko mo maral to ko man sisi to ko. Mula era time ko ringin mo sa CBID. Community Development Inclusive Community-based inclusive development. Manglamo dia katil tingila belur bela unamo clip tingila belur atar rongir. Bakti mulberi se manlong ilar maman mo sa maman. Mo part tial awareness week. Ilal tal sandeng gire del Kausischakl. Kau klak rogul wasya rogul adra belur belau. Sal, Brazil, Mir, Gadalabu, Ikhain, mga wheelchair, whatever. Ikaw yung sisir yung ilan. Yung kung tayo sige traya tirgal ngal o kaya na, mo sabihin merileringin ada belaw rogul wase. At tandiag iskaunding to kasi ka mul sim lo spera nga kami. Al tandiag sabihin kan mera kuran mo yakyu, di nga sabihin ka scorekeeper. There are more than one things that sharing out of our rogmir. Makmal kung wilar mo kung mo sabihin, invite rin mo yun. Hindi kung tas luwas siya, ay kaya din na enough rin, klaw matingin nga kaldiret kaya gita, doon lang, paiswakan mo yung maskaw, kaya kita Viliani. Dari tiyak teleta, el siyokar, ano ko na, kinta kang artiyay. Yung kung sabihin na doon, 1 hour. Yung kung ada belau rogmir, mo understand na ito ko yung Manusulang Mr. Toribio, malungilita si Palau, yung isang nga kabilani, aling tetero nga bilani mabiliani, nga bilani nga malakayo nga bilani. Awalak plot mo sa di prefer lani. Anyways, so tayo the CBID, Community-Based Inclusive Development, while gili ko mo rin nila erura ka na memo ng 2017, ding malway si Rubaka tiyan tokora alitu trablo Palau amal mukatakatal ngaring trablo Palau nun mo sige del nga 1997 na nangigigit del del Omasang Palau Parents Network ilang Palau Parents Empowered mabit pa din nila agencies and met magimro number say that time nga kadikaw nga with school para school nga tiya nga ngalgal tayo program na ilang director mal lugar ako messaging wal ko it's time for me to contribute o nga sulir adal lumakara ko sa nga katay del Rio bilang ko na mo temer ko malmol masingara sa ekal ko mo suwira ko bela ma sila ko mawulak tire malungilar ngo kat tigay del baby nga ngatyang ade ko si sa kartik mas serra le block so is bring meral paklo ade ko so so kal fulte bolonet mas nemius nata kotor ur emolabang din tahi daw do bal mol me
kata baka mal minulyor mal nginanong kag street del tika dia pengas ke ruba kalen direct ka nga niya, I'm sure nga niya, ada direct kasi mo malakoy, may di pa kuy wali morti. May introduce it one by one. Pada pok introduce it and kaya din nga tel bitar nga katsin ni sukaw. Kangangal karay lang. Kaya the next chanta gisang, kawukmal karay di kirolyor. Ingin iya nga bitar niya Tesinobuo al nga kabilyong ding tiga nga to me septire ruba ang albo ko sa sakya to kara alitut ela tiga tede ya ako me septit tiga kuk tingal niya alit atrir at sala patenir physical disability e gay dal kuk tesi ako tiga ta kalomes ngwatu pase blind tiga kita osmir so gay da at telela tokora disability direct do besel time ete ngai tigel kuk anya alit atrira at selang the swir kasi psychosocial intellectual disabilities ma tigel kuk da kalongot atu ako se def tigel kuk mral bimisel el other belawal katikita ma belaw mral mong atang ko tu ngai tigel kuk mal mo kada mo direct amotit tigado ko sa indigenous persons with the indigenous disabilities why gaman bukul ella dia tigal ko mal other pelawa oh my god I say may tigal kay kita doktor nga to ka disability litut at to ka litut evolving concept ng change time to time mga kadak masyak matangalit to ka disability matchison kamamate kaday kamasub at to ka litut sila ayal ko kibla mo tingil at to ka regional international lagi kita ko kimanga sa propela kasi makarakuk to spe malagyan blada sube to spe sila propela again tel CBIP kimunmuring na 2017 malbato alaata ang ngatay gitel group consortium al nga Ministry of Health, the Ministry of Community Cultural Affairs tigay the focal point disability digit makaloryor malmol merteloryor Ministry of Education, Ministry of Justice umakasang Palau Parents Empowered maisa tira kalimar al Palau Association of NGOs tiawal sel ilmol al wal hindi ka duduk masing umbrella organization or maritime petpatingel ala atra Palau wal duduk masing wal ka di sel mal central ra kal petpatingel al dabe al mal atra Palau malakol nga niya tial al May and then nakatulturok magigit tial meetings ma opportunity maro outdoor and more til mo tumum games wal ko sa wad central al atra Palau ma Red Cross ma Horror State Government kay del consortium wal kidi ko ni form wal man mo former nila last 2 weeks ago mang agama mga niya agi ngania wal papingam wal pasing action plan na mawera malgira man mol mengi lan ran melete e warak mang wal dia mal cloud toy edi gab es tokol gira de pa Kausischakl Talungab malmol meral Kausischakl sila blue tial CBIT tial tokol plus o kadinga sila obis edim sao to ka alitut no kamam tigel nga sila blue yo ultaw to ka alitut malmol meral das to ka alitut on nga several at may alit atri so tigay dal ngad pa se tigay girkel kita dalawa sa kada CB laway ni gamam tigel nga sila blue malmol lol nga sir tigay dal at nga niya disability certi gotro ito ko CB laway CB laway pwede the word sige eskra Jason raw era guti rangan lo ti roller ka lo ventrir ti ka ma government ka pundas ko tera government idire ko adra government roller hindi rin mo understand na kung role na government, marang na government, role na sertifikan na. Ay, hindi ka. Kasi, mata malungilitasil si sektor ibang maral binangaso level invite ka mo sa maman ni kote ngwal ko tablo kung iya karabol sa set kay book ka consortium puro hospital
ويجي دوراليتيا مثل introduction الغمتيال الموفمنت الجديدة تقرا نسول المرة هذا لنا تقول بس اللي تطربيا والمورا تمنا وماي كروالي بارا late 90s mang since 1998 el ang aktera kuryor hospital lorol girira dira da ngani tu trabajo tingil ma rula mang roller nga grupa mainly cell group field nga to para physical therapy uba ngora department they provide direct and rehabilitative care and more ada ngani di tu trabajo siya primary roller nga sa group mang lani wal gora ulmur aldo dolo eseng ulmur gere me sodro gora betakli mora puai pose tiang ada adukto mura esel tretara ur wadi da ngai game la ngarngil program agel dulmu kaum mamlik klorol ngarngi asira so delegate kadame wada lutel branch out as far as possible. New improved. Why say? Yes. Kada movement tamila manlara regional man national level le nakadabol mo tigini ko sa ngigil gukora domestic wal lolo soso ma tial al-ada kanya wayel al basa lani pek patingira ada gibto al hospital kanya nurse ma social workers ma pek patingira care providers ma ada book ngara kaya different other government, Ministry of Justice, mga GCA, mga private organizations. Ang lamit magi remote la movement lo sikro lang so sa ilmalmal ng mga other process global sa day. Sa book imo roller nga plan niya to for state government. Last year yung mo ala do tagi del CBID consortium lo magila for state government. Leng dawat lagi da akul program ni ngun mera color state agi le atu el group milsa positia movement kita pai to sikro le do ngun mera community base selman nganya raadal as opposed to mara national level le kanil el reach out el mara tora da bodol ni tangi so la partnership la state state government sa terlibat medra ada de tira ada kira balurir mengwal ulmul ada tu ulwai segi ya ginno mortu ira ngia census ma numbers el kimila MCCA ginno monti ni ko se markol baset ada tira record ngara record ko sita register del disabled or people with a disability al ay alak na 50% kira sero makada ngel mo mga tu ngel ngita audience lo bangkira office la kabay normal legislature ngol mo ra era ra 2017 ma 2018 ma amira September 2018 magililutul mo lo tira adra tira experts sa WHO ma tira algo kora wa tigil mo sa funding agencies ra like kila Palau el me o ay sige possibility na te alra la fund mangesul el mera gagi del organizations aloro lo bangkela state mamukte ko se mera dongo do la por state eda tola sol pilot la program lagi tra state leng pato kara na kiri itu el se eda lo se eden de barigil mo na ga rogol state ma ano do wal gimilu tandanya eli mal sulle la office la kabinor ma which is tigil din al gingil mo follow up meeting bilani ma bayna tagil ko pertiang amlo mo report el moram maledra government travel orior kasi agagi ya this is where we are and this is where we need to go mang karyol lekat magil wal wala pabilingid ng MOU gid wal el bagta clisel partnership gid mo sa elanges wal rayal ngara kel bela wal may el maltemi kita program na sa state travel ma yidi kilo atul roles nga asitial consortium ya ka tingin kita makalulot tira raw alin kada kita mlabro ra conference mlabro la awareness week mlabro ra gero kuy na akter ngari tira mang dindira gim dira atal gib ititan movement gi ukura
sila meeting la ni late 2016. Gila ba mag-all di ato ako dito ko ranges mo ra ang maging skala wheelchair ang skerselak mo ang kati dira yang ako na. Mo ako se kalilungin dulu tu ko ramit magi mo sa tulpati limit di gamamal en tilog maran mo klol en ka to kalileng champion ra gidre ra tan. Alani metirgal Pero may talaga apa tesi talaga atal patient talaga hindi talaga tede di natal patient mama rehab lagi college alani may namamos mang sibiaro ke senator sil desa growth alani and just recently ang los of mamal tewa tesi natal nga yagi ko kurang friends ma meeting narinya opportunity el presidente del Mera de ahí del CDID Consortium, el mo atendrá mal todo el meeting a Fiji. Yang ako na sa 6th regional conference, langis el mga tatli. Damal klor to koy. Ya sila years nga kal guru ra arbela ra 98 melbuto lang nga hamna attend ta to kaya yun ko ra conference ma meeting ma forums. Ditya hotel klol conference lang attend ni ma workshop all in 2 weeks. El giblo ma attend ni tia marinya ara Rohul region. Imedi go ay sangkala ni ba todo ali ba isin mani bis humble. Di gama mamlol mo sa ka direct tigil raw lokol go chair PDF Pacific Disability Forum. Mga selo gedra tial mani bis klol conference dah tu orang take it lightly. Mang ada tengah telengar sel ngarinya longo tu arah tu ranks. Mang baka tahu TCPL gorela klon nyesul. El main way of her capacity ma role ni na setian PDF. Bagi gimlong itras emotional experiences setira kung ngaran selu bendinga kamna mesti tira ni egre maklo Emil Steril participator cell conference. Interact lo tira abek patingin professionals lo kena question advocate gire la on til belau gire la nes maka nga kamlong senator ko ay si Brand Brand asul la state government. Tel invitation le ako tala ni present rin mera. Direct ko siya kada mala activity tesim la talabo ada lebih tekan nur sebut kalau problem latar attend yang ada ke atas pun. Kemudian offering ini mereka masuk dengan malu mereka sulit. Jadi masuk tegai dan jegerel members lagi dan active members meaning charma. Jadi ini agak ilmu. Di awal invitation ada dekat extend dari terkal organizers element termurah horror state. Terkal blend besar horror state. Masuk lo Isra abalul bolo dia kusa. Invitation ang blame la horror state direkal consultant sa April Bela Amley. Mel wabel assist sa horror state. Yung nun mamuti sa horror state employer sa talado tinal adelani. Yung nariya ka araw sigat patingin la. Imortira ang ilwa silver medal World Olympic. Why? Imortira wala trabaho ilon ng mga silver. Ya wilo na tirakal ada apparently nga kamdol mo nesi tirakal ada dala isla wilo. Nenggal lani sektal orang lain meeting yang mpol ko ra wilo ni yambru ligay del gift ni engel wilo ne senator nge ulmo el roading ground ra lulu bangel ale distrito ra kami amle start el ligay del diwa lo letra albis el book mokrat ngro graduate promote el Marcel SWM el ang instructor mang ada sa potential growth or ada sila strategian literal consultant sila di metil message di metil message tetela ko state ragal detail malas brula buildings mo accessible ma movement di mla kalogiwa on tila what kay the group malu ba so al-other ni invite leadership ng horror state sa atin mga kablo ko appointment speaker naman mga ka-share na health and education na well-being mo doon. Kaya, gay book, milit book mo yung
era administration actually hindi nagigil mo wala ka chief of staff ra kami no. Right before ako giren marami niya ko rin niya mal ko close to till meeting mo dahil sa marami hindi mo nakakita ko mineral state. Di wasel doblong alani wan bilit na clear mo rin siyang mal mo ilan mo sila nga niya a support el lobong gel el mel state government nivel bagay mo. Rama maglon mo subo. Mapay ko na din mo sige nga amal so kal bay sa te al metrical ne gimdela kan mo at siya machenili. Si il ko ra ay lo ay sil medikita sing mal nga tangilay. El experience wise ngal silu nga sa edad may ngal contribute to the movement. Daw po na sa tesil ang tesi hile bel may sa tingin mabaluan hile na sa tingin at tesil atau TPC statement. Te letra era lo que se dice robo y Question sa il specific as el mo iraw. a ver al bote sí fue ese cabo por misra manche tra un metro de al tocado do to di era di orgol sentama mamota malangilitasis tal que por mira fiche y otra que mamam suba nga kami attend the women forum particular other nurse so at nurse minga na particular other there have a disability by nga tidak kan I have so many things to learn about that conference. With women with disability, we have rights to advocate ourselves. We have right to say anything that we want. And there's a lot of in Fiji, and we put a single to our people against violence with women with disability. Sure, she will be. Yes. That's good. Yeah. All right. Ali malungil silsile gorgomiu. Ngalaklaka Jantagisa again, and I'm an educator, and at the same time I'm a member of Umakasang. And sige lagi pora Fiji, niya maran the first time marana kan ngara askogi de maran pora Fiji. A Fiji aku man pora man sekta na sita Fiji ang pora awal Fiji. That's like a vacation island or whatever it is. Hindi kamama wal long maranik made almost 300 people from different islands or countries, and then we went and shared. Agi wala man din long we stayed there for about 2 weeks. Mergo manakle lagi kuram lo tendragat training sarwa M&E monitoring evaluation meeting or conference, mergomocho nagtat PDF Pacific Disability Forum Convention or conference. And then that's when I got to learn a lot more from them, because I was overwhelmed, but overwhelmed with success. And that overwhelmed sensation of mine was, a very growing experience for me. And of course, I'm still a baby in meaning to say, in growth of levels. Akuram ang tigangal, hindi kuram ke koga al grow. Segit sa pumisirngin man kotal important trigger other Palau. Especially mergamam are disabled people. Because it is impossible that for example, like your parent or whatever is earning your money or something like Malarcel, monthly stipend. Merokong, oy, ya, katam lang ma, do, makabe po to, the spender ki, raigagi ka, ya nga, ngan ngalage, man, maral, kire, maral, that stipend, maral ko abang di Lloyd. And then, that is why one of the problems comes from that money or stipend. And not only that, no child left behind, or, we are all as one. We are all as one. Makawe, Senator, Mr. Toribio, vi little tang, malani man tang,
Jenny ni mentang. Nakamaktang. Kita rokon atang artiang. Amagire ng dimotang. And only if we have communication in that access, then everything will be snapped as a finger. And matsabi naman mo, ato mongid and then patulogin at tukon mongid. Alright? Alright. Alright. Okay? Ako lang ta sort mong erod sandal o marsay mo kumang ya loob maralungin litasil sa utalay yung nga po kumuul mga tado ang suwa ka pangupos na ro kulo lukungit ang talaul ang mga kablamento maong mga rablo mga rample no igitak maldi mo gidi at adu alwaya sering ratulungan ko experience nga dinak pel itut hindi ako miss sebla ng CRR matamatingay ne soy sebel mo adal tel al-adar o makasa al-akni lang vertan tel al-adar ma vision ni le ko makasal baduluin tel تجد البس تجد الكونسورسيوم بلا لقد مقلي رأس الوات الجروب كنيام والو اوتي moving forward the approach amal akti ibes lo so sanga karagul to ko ya umes lo bang udus ay gal matakar el al time ay da kale samtel belu la ma kalor ma shape pamangram adigya lo yor makti opaselu the swigal el mesanga el al time bimalat karangar mata kamong sa pel barro la singa el mesanga ngar mata elo spera eli tiram lumre kal step out to tell conference actually workshop rabating framework and platform ityang sayid walgora workshop adlirar dilir tel belur bela wanamu allud lo democracy netor smart smart arbet pedingan ang mga teling raigal marom o makarang o ngara alaygal matalaw prior tel belur bela سيجد الأقواق لو صورت لو ليترة تقل الموضوع ذو إما لومري تلاولو اللي غالمرام عن قاعد اللي كل البيلو عمل الألسن عروم من سواء الموت مو سي سيجد الوال بلاي ستيتمنت ترى غرسل وسي أتوقع على تملي بالروت اللي رامرامو إذا قال أول إذا قال الأول ترمي اللي جاب ترى هذا المرة تلو مالغو دي سولا إن التايم باسم الموفمنت بلو روحوي ما ملي وقر جدا بلو لا روحوي أملامو أوديك لمرض الجيران هذا المرة يجي challenges مانيتس الجيل تير أفيس مغار درابك كونسيلز مستراغلز ما أقول ما جريد المرض المتوب دلين سل والأسنج الغرا أسنج غرني ملا سوبي ربطوق الملا experience تيان ملا رالاني ديري ngarinya kurang alwase kau amat lo influencer ala ni kau hindi ungil tel serat sebina ka alit ut yak belum adjust terap apa es mo adjust tel mo apa es kelangar maro ku ila dili lo yak kelangar amat tam lo adjust mo tel es kelangar andi ungil ka influence pa ila ni le segi taswa kal post marayan ni swa kalo makasal baduro ara ada loreng singalnya ngir mar adri le sela balwat ya di gawad di gaw dingi kada madingi alwasiat ang ngal ngarnya alit etul wajang ligel dolong dam arabet konsil se elo meserti din dia kabel top to le ngarang kadir ka matitur al metwa badal mem ol tay gaidi tungkol sa irar ada mirul raw yor niya service ng rakabalment ang ngarangaral madala obis ekult moklol morar other tel belur belaw en tadir ka omok tel metto dem mga atul gile mga kamal lool pulwa sa isel suwa kalmuwa akla adra nga maklangar nga tel lisi erol to tigi rumurto tagi del tokoy le ku marangal wasen da kadil lorut raklangar nga gimro ar ada diluwek larmi mormut aklangar ar whether
Dia ko mes hindi sel kat makli asab elgut makla alus pe nga ngara wheelchair adal ngara dia loreng sum adal ngara ni ako ka ayang psychological issues ni mong kasi ako klaw mara nga kuha kong tasula sa maruler ngi dia dil borak langar nga morak langar adal maliwek I'm proud to be part of the consortium yang artiang realita silse udelin mal masaw mo ikamam may magiguk mot mo iram tala ablu la de mo ko ni o ay sa riyor ma kita malmol mot mo klaw riyor sel la balwa de la maliget ta karingi gira la talarol ng marami ang aliget ni at to ra NCD related and more at to disability magsuko mong kataw dol alak na rin ito ko tiyate kalmere del time dito bodo biya bisa tuta blood read bla bla hindi nga lagi result terni either amo maringa alit ato malubo ka mo ra mga tulong ra maklolo melak lagi ito tiksel aradam na rong sakal nga sel tuksyo ng rel belaw makkotel mel lombi pitalaw lugi di mela ra pa patam bok to okra madal sel all yung ending akmal malisi irarong walang sawa karaga bol lotungay bol betu mbal sa badal kayo sa ora may kita kukudar sa kita Mal musulam. Ulgum gumil sa matalala ni sendul wa sendrol matol ano. marang Ka gire mo larong mo meleng. Ako la albang ala ka mga tu ka malungir din. Nakaliga ako kung makumis ka. Ako may malungir din. Malungir din melong sa mo kumbrang mo sutilar tokla. Kami kluto mas ka ang system. Mran, why say Mr. Toribio, tiyal CBID aswa na tim mo tapik masin tada kalpes mo. Guk ta kaltarap es to do makaslikin la to rali tutte. Tiang awal dio sisiu tletal dun bang ay kallam la mo mre ra. Hindi ka dawal lut na se meda luten mot mage to ngudar gidro gul alat al dabe al mabalu e potata ke to brok masengara ayel kuk ngan gidel kuk ngarahe da ma education may kalpet petengel al dabe al malat e gulu kay ngasep mas at least to tal mua one step tal bakas na to ra disability matokor alitu teleng adamne pasakoros ti tangan yaw tutel magere mga nya resources ay hindi la ka potata ke na kay ngasera imol daswe do ba nga imol papier matleta el malmol mertalurior of course at tokora lituta matokora suat el malmol maranyam kat mo di suko mo bukti adam ni maat mengia se ko tatleta la ko pol mring la botol mol mring mong mal sulang Jason and malumakat kasi yun so katik mas siya CPID ada kalbes toy ng taray kuk teletal kuk kiplam subik mas mga rasa ito kuk malmol artelurio ra alitu telakadamal makatatara to bang almeelang serakti kangal kan namo eluy men namo kloral luy ra kan do bang na to alitu me belaw manggu ka do me saigal guk pebera blut me dregi den guk swat masengara guk se eden ngul subir ngira gal be albek ka dulum ni bekrigi eto guk to ngoswira asela blut belaw e merat to koy Mr. Toribio nga katigil da kala adesso da ka swak mas o nga kang arsel PDF mas ligel mageno swak al munik mas nga guk plak subir ye guk me ngoswira blut belaw da ka swak al mala legal bek ka blut mas o agi ay makaraling director mam kita ngut mas ako ngarse man mo na urat to ko alit ut ya local belaw aloit seguida direct kan man ngara sila ngut mas man mo melong yore direct kan kamalgora wailon na kadamdik mas kadakaw adal imal blay ding mal dakal New York sayid mas kadakaw adal imal blay New York mas makarata masuwira wailon nagkuk mo sa BL malmol mrawirel at tangan sa klalo sa elok spearing malmol na wirel malorul matesi dakalomes makuks ang masuwira chan achenilin malmol mo sa BL direct kan mo dakatin na pablo vela na masasakarin ni Lorenz ang kuksori Lorenz at chan chenili makuk what up mas kabib to the mystery ticket every day ka nga sila
diga sila dal marapertir lo mar da sengara un da metod direct sabet tiga ida direct sin metod de mga adortir mal mol mas me da kay ngesel imol blur bela wa tulungal ka ma sila blue ma government da dito mas government ma ka imol blur bela mal mol metat to alito seguida de suara mas seguida mortera CBID da al bes to da ang atang mo kakara la do da mga nakpel di ya reram kama sipila boy kama terbiok mas hayo nga alam mo siga ida luto da mati alal may ni ga da malmal mas imol blue bela da kay na sel malmal mo Kaya electricity del question comptela. Nanya ko ra statistics ra kasi disabled na blue bela ro kuy tela. ela census min ngara 2015 ak masing ela masing kata klora taltelal adang niya disability tir Tsaka mo ka mamla dira din register. ela census lupa kadire kalmal tagiban mo contradict lengani kel components lola survey niya sa Palau ding kuk mani tigel kuk tigayit mas psychosocial intellectual disabilities alta tim la counter tir mga ni tigel kuk at tatam na tigo sa apply kal tim la counter tir so we cannot take masing its exact number Hindi lang la ka ding lang la ka thousand ng ni tigel ya sila kung lulaading mas del World Health Organization ako mas 15% ra population ra sila low most likely number ra adal nga niya dito tra sila kira Ilang ani sil subjective mention niya tagisa. Luwasin nga niya stipend. Are they all in that? Nga niya landscape pertira government yung because it kaya statistics sa adimla kalubdami. Hindi aktulo sa government o lima na matang that's not the issue. Issue, kautelo sa nga niya amo diya kadang ititir. Nga niya effort to make sure everybody earn what they deserve. okay elak mo nga sa tingat tisik mas kadangop taro kul kungit maro mas da ada am tamarakle mali mo mga dadur sekit. Petigal mo ra el tayo de tour stipend Datoka stipend mal plak playing sa pato tokol kirel nga kate kal ada committee namo rudra kal ada kal ngani kadome sengil sir gumes sa to in two ways nga isetlong yolel mga isetlong kantil elaklong yolel seak mase ngoy sing belwa de bela mong kare ludo matang bukti mala ngay sel ko ay gid cook requirement masing tigay gid la damlangi di ko sel mo kantil kasi nganyar mo oy telat nganyar ad ko mo oy tel al policy secretary program sero ba ka po kumesiya kasi se dire katara yelo ngaraw de stroke mase tiara dire kagel mo mala klolom super ngik mase kada mo ngik mase di mo supplemental di o nga certigal man spell ni adang girel mo maral omsuk mase ang plural wag klol am tagirel mo omes mase mal mo nga ratitelele sebe na memberingin gamiti atak mesel tak mo uswa di lakman mo mase girel mo maral klol omsuk bringile sebe kalbyo to la kadana mo mes ay kalbato kal mo da ila dire patta mo da mase tigal baby rikid nga mara rail lima rom of course, saka mo lima rom mga disability, yeah, maybe it's your choice. At hindi kasi malimit ra adra choice rin yun. Sila matela, kadam sa dala matela, at sila matela at nga yalita tun. Disability rin yun. No decide mas. Of course, saka nga ra democratic world, sila matel gel adal. Lima rom mo acquire disability, mo eligible mong sige da tara yalulor takad so balkot tel consortium la time lagi wadi ko mo hindi ko sel ko ka expert nga to ka disability ngigel urol girel namo Sisi omsugo. ang girel mo start to omsugo ngileng ala ga kata namo masing kata ngarsel kata malibas ngani nga adal mo oy tara sel bang komeng ang ada MCC ang atya andi ada ka kung nga nga asya hindi girel mo ra nga may rural na intention na diya ka adal to skip ringi. Mga kundas yung diya ka mare raw kasi nga niya ay miloit.
It's just an administrative matter. Makunda so ikagil dangarngil anda tu creator awareness. Yes. Lentya dangartial wasingke makara. Creator awareness la selbebi ramam habla de skip partir. Let's look beyond us in this assessment. Akunda sa ulmak screen figure na opera anybody. Akunda sa wasya intention la a protect our other area wala mo sa Yes. Apa kaditya. Kung ba sa lalil amin na suwal ka kung siya ko may MCCR tiya kung siya mbay ngil MCCR Yeah. le dinga ta tele de yidra lo mo la tira solution MCCA te yidra nga alsel mal nganya active role mal do agi maral mong katubay ingat ta tele MCCA one focal point tiyan movement hindi kamamal betul ko ngara Ministry of Health daiga reram na day to day magul magidi actively di pursuing di o secure sa takal makarawon mo sa next level. My MCCA was the very key agency Why say? na Congress Palau supplement disabled. It's just a matter of we skip somebody. Can I say something? Yes. Ma el time en mal gire economis ni waitang mal uben gider roku la other relau mal the whole world needs to know that well we thank you so much for everything state government Koror state indeed the national government this government is not only for you it's for and by and all the people. Masaying the people, that is all of us. That is all of us. And we should keep on moving forward. So please, come on, let us just be quiet and let's move on forward. This is an awareness. Yes! At least. Level tila mal the race la Color State ma de la Color State nila ano ta film ra bluset tial consortium ma mle approach ra Color State el ngariak malungil mo te kanya un mo kada approach ra Color State kada mutro ko ba mo register agal el although mara kasingela ka 50% ka Color State ra mestre ra vacancy sa di may mar ar malo na marsukan mo ten number of miles in Malvern close hindi by close point to swakal for attach niya sel nga o singira funding agencies tigil nga outside the law mesra tial movement the consortium ar mortal giren marwata aga alo ado makar gitin morti matira din metil me wal assess me sa horo si tiagi ya si given it's your numbers agi namin sa capacity la state el CPL la programa state sa CPL el assist to deliver a program mga ngiula at magila wala ko gig partnership ya nges na to ko raw do da outside el mate pa iman na kabul ka kanya ko do state diesel el state el suwal el volunteer gonge el mo bangkel tan ala ko makalululo malangis ulme otok na ko sesel subok la bagi to ko mga ayay na mga tak na mo alam ko sa tiyak di ko rosita ba arbor tergila at ko ra CBID kaya da kalway say kada ang commitment tra state ko sa tiyak adoro rigil improve our lives ra ada kira balur ko la mo mze na true mo gidre lang ni kami paskawa awal yung mendulas del suam toy len ada berau logo at this time kita ngara awareness week so let's send some awareness statement lar kaul morada berau logo again our state up to kadudel hindi kalbal ko akmasi agi target ako state lang yang dudel makom ang dapat soma malko le laltay hindi ko mo mesa ron mo kat mo crowd rule ding malad to ko yung kagi partner lo pangela ko state lang ngarni
ate alra nyes raudo da ma alda adu I get passing technical assistance and megim kanyo seu el mora or state el improve klangara adal nganya lita trid kira sen or seguida amok tera kama manura penggela or state amang te ako pa sa said mas Mr. Tur yung katalibal nabitok ay gibay all nga sera or state and then yes in matter of time nagikay ng sel Kausischakl mas aso kumakor state tamang sa Long Island Park yung mga nagtetelel all accessible marokulade magagida tegida wabalwak pa sa kada partnership sa gida mal batela abalwak kasi partnership ng kay ng sewan mga ini ang again ilalwi nga Disability Awareness Week mukta ka consortium kilala ilalwi ka kada malmol manomera to ko alit uteling it's changed time to time mga ade kam subat to kalitut even doctor ka nganya ni tatu dikte kam subat to kalitut mga tere ka ay ako ay black su baray ja ay kan namam ya ka ako on the sale tiga idel member a group on the sale of wife bubelak mas makara hook sa edet mal mall mertiat to kora alitut sen tere ka mas mama kasi mela ka iti hook ti bertet so di ko bol mer kada mal mall mertial movement ang mol mertial to kora disability di mal mas ay gal laman tiga ida tere tigal baby de ka ngara at sila blue de ka kalbel all tiga ida tere personal mo taki inde ka maso kal mo taki mas tiga ida target del wabi sayang tiga baby tiga de kal persons with disability Palau dire kal bom pomungirtir yes kita di rogula dengan niya kita kita chosagi da mong ina chosagi hindi pwede man mall magtargi de ada pela mo kada man mall man lungin ng mga dadu or kaya sen mong may mga mal di swasagi de kul mall mergiling tiget kuk tiget group person with disability date ada nga itatil ka mal kaya anyes ma attention and more tire kama kura physical disability aklo no gerel di mo tabasula arugul ada nga niya alita trira seguida kung madisual kumungi Kohman masaula akong dasor other bela girin mo mtagil mas ngaria bukor tela na matragil other bela ilku no ngaria alita tula patangira mo basket ding kabalmenta ko ng libla kang ulo si kang iso lekor ko biyo. By so kung kiyate alim rin nga suliw lang, it takes a guts to stand up here and say something. Especially generally, matagisang. Imot ko yung silubin lang Tessie, you are looking at me with your brain. That's something very interesting. Bring us liw invite kami tiang Kausischakl program ko ma'am at kaltan bolso may alakal awareness week di so may mga dato mo memoloy mo ita whatever ding gini da ada belang no understand ra omorur ni akong das vessel mlangir belara ngakam lek part till day one rada ra PCC mlembring la to dra nalged Luaviliani era proud. Le clone movement trabalmente Palau, senator Kosibama, mai ko Alibama, manera PCC, macabalmente Palau, le seger Palau mo titrime. El alo lui madre raruliu, la modikimiu tekelo. That's the answer. El am la modikimiu lo wais ko mama lo ase. Kamama adal di wakami. We can do a lot. It's just a matter of communication at the long Secretary Connect in India. In an afternoon, yung militawam just did that. Kung nakanik tingin mo, tiga rogulik manil was rogulat ng ara. Abdiri Lorenz kumim. I'm going to repeat what you just said. A preamble again as it is our constitution created by us to serve us. Kung man sulang isa yung program na Kausischakl, ligunin ang sulit tilangan, ma-Jason. Yan, po nga karmiw, and you can contact them anytime. Balso miro mo si Ortir. Kung man sulang, isa yung Kausischakl. Take you, Mauricio.